Makiria ma Atwarithia Bodaboda magana mere kuma matuura-ini ma Limuru, Ndeia na matuura maria marigiciirie ni makaite kumana na uhaguku wa ugitiri miena ino. Na ni undu wao ni maratabanirie kururungana wao nginyanagia ceceni-ini ya borithi ya Tigoni magikumithia na njira nene ciiko cia wiki-naĩ iria ciongererekete na njira nene. Bikibiki ambazo wao wamejinunulia cash, they are not having issues na hizo bikibiki. Bikibiki ambazo zinaleta issues ni zile zimeuzwa na credit. Atwarithia aya ni maugite bikibiki ciao ikoretwo ikiiywo guku amwe a atwarithia aya makiuragwo ni ekinaĩ aya wa ica-ikuhi ari mundirumi umwe uria wakorirwo oragitwo kiumia kihituku na bikibiki yake gucoka kuiywo. Ene biacara ino ni maugite no mathiite na mbere na gwethana na umwe wao uria ukurikanite ta Albert Jenga uria kurerikana orire tariki 22 mweri uyu mbere ya bikibiki yake gucoka kuhithukio muhaka-ini wa Kenya na Tanzania gukuwe kwirwo eri magikio ngono ambao wameshikwa, ambao wako in custody. Tumekuwa na subira na tuko na imani na nyinyi, lakini hatutaki mtu let down. Kuhana uguo ni maugite nduthi iria iraiywo makiria ni iria ciguritwo na ngombo na ene magakorwo marikitie kuriha, riu magikuwira kambuni icio kuria moritio thuthurio tabanio na ruo ta uria kwahotekeka. The company itself, hata kama wako na mabrokers kule kwa kampuni, tunataka justice as soon as possible. Akihura ndeto ino mukonde OCPD wa Tigoni Limuru uria urari na ihinda iritu kuhoreria atwarithia ya bodaboda aria marendaga ekwirwo aria manyititwo mataririe kuria Jengari thutha wa kura na njira iri na kiriga, ni ugite ni mambikite uthuthuria baranginyo na uria kunyitikana ndekunirwo ritho ni watho. Ni uchunguzi tunaenda kufanya, in fact immediately tunaenda kuanzisha, na I wish mungekuja mapema kusema hii mambo kwamba mna suspect kuna syndicate, sort of syndicate ile kununua pikipiki kwa deni, mnafuatwa, mnauawa ama mnanyang'anywa pikipiki. Ona kuhana oro uguo igoti ria Limuru ni riathanite ekwirwo mahingirwo ceceni-ini ya borithi ya Tigoni kwa ihinda ria thiku 14 niguo kuhe kanya maabitha gwika uthuthuria makiria. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.